Khawvela pum huapa infiamna chaber zonna ani boka borak po asaw sang na sa theile Khawvela mun shang shanga changin infiamna ten an thiam le theina an lan chwa tir na hun ani a thei to pin chanan la thin heti lai hian lo tang ul fal deuh Olympic le infiamna Khawvelin a khap tlat damdoi le in bumna chi shang shang lo hmang du tok po an lo om ve zel thowa chung mi te chu he video a hian kan clear ho don ani ama sa in channel na subscribe lo ten min lo subscribe be azwai ula notification bell kha metien ola khan imet le azwai don nya sakor tidang lam Olympica dan phallo titu tamzok ti hian danin a khap thil atlang puyen damdoi an hmang china ma se hei hi chu alana sale zwalani kumsang ni pariat Summer Olympic Beijinga naya khan Norway sakor chungchuan thiam Tony HANSEN chuan team jumpinga bronze medal adonga mase ama an han test doping test chuan phallo thil alo hmangru ani ti anje chhuaka chu mai ani lo asakora po phallo thil amang ti anje chhuak bokani Tony hian asakor Kemiro chu azwan chat theinan akekara marcha chikhat kepsasin alauta ti anche chhuaka marcha achanga siam chhuani in athak satlia ringot lova na chhokna atan man chinani a Olympica man khap tlatani na chhokna atan man thei ani mai baka kepsasin hi sakor ke a an mangani chwan ake ati sahut huta leyara zongin anat china vangin sang tak takin anzwan pha china sakor Norway dan nun rong takani Tony che dan wang hian amimal medal don laksak ani mai baka Norway team medal don zong laksak le vek anni Tony hian athiam thu soyen voitam tak an thutluk na tidang lam turin adila masia hlotling ta chuang lawani in beina he in beina hi alar le a abe chanen movie an siam pha hialani in beina hi US vura lamthiam figure skater Nancy Kerrigan laka thlengani a kumsang khanjakwa somkwa pali khan US figure skating championship an nei mani chia be atokani Nancy hi US IOA sangkhatjakwa somkwa pali Olympic atel turani a akeman thiam em chu police tiang mangin natakin wak sakani a inti siakna atan a inbuat sa izaw a ho tur chu mi pakhatin amal puya police tiang mangin natakin awak saka hepa hi Shainstan ani ti shiachwa ani zui ngalani he thil thleng hi thleng satlia ani lo Olympica a teammate tour Tonya Harding pasal hlui Jeff Giluli le a bodyguard hlui Sean Ekrat tetsuan Shainstan le apatia Derek Smith tetsu Nancy Beituren an royal launi a an pani hian hrehlo te hnuwa man an ni zuya Tonya Harding a enroll vele velo chungchanga nasatakin anin beya a chan chu Nancy le Tonya te hi Olympica US IOA figure skatinga tel tour teammate anni a beitu te hian an be na chan ber chu Nancy hi national championship le sangkhat zakwa somkwa pali Olympica atel theilo na turin ani a masib Nancy hliam hi analutuk lo hlawa nasataka training neyen Olympica panni na silver medal adong tathawani he an be na wang hian Nancy hian alar pha le a Olympic an chanma achangin contract dollar maktadwai pakwa point pangaman assign fel derani national championship pa Tonya Harding hi Nancy tel theilo awangin pakhat na anezuya Nancy beina a atel velo thuin nasatakin changma se atopa chuan a inpuang veta a ro rena dik tikhotla ya puin kumthum chung en thlakani a dollar noi khat choi tir ni in darkar zanga wantlang tan thil chati tura ti ani bokani kumsang ni som pasari khan an in be na hi ai Tonya ti filma siam ani nge hammer throw Betty HEIDLER hian nopang ani lai chuan asam sen wangin mo sit na le ti du da na atong na sa chin le a mase infiamna lama kalien chu chuan in rin tok na nasatak ape ani infiammi chatak ni en nasatakina inzira hammer throw bika insolving in he game atang hian infiamna acho sana a record chaber chu fit zani somruk point panga ani kumsang ni som pani Olympica khan Betty hian bronze medal lo chhuakin pathumna ani a
Masi pakhatna gold medal latu Tatiana Lysenko Russian chu anu a doping test apal tlang zo lawa vangin a gold medal don chu sakani a hei wang hian silver medal dong tu Anita Vodarchik Poland mi chu pakhatna a puan chat le ani a Betty po in silver medal adon pha vele ta ani Betty hian thudik Highland chu lom ati rwalin ahun laya do san sangzo ka alon lo ero alom lo thu asoyani Figure skating Olympic Games sa hian figure skating hi mi in an endu le lomhlo ber pol infiamna ani china ma se mitam zokin points an pek dan kan sia thiam pui lawani kumsang ni sompali winter games sa khan Russian Adelina Sotnikova chuan champion nilai Kim Yuna nena gold medal adonga hei wang hian clear tu mi puite an thinrim na sa hle a fans te chuan thil dik lo om ni nge yen an sia ani an rin dan chuan judge ten Adelina an du sak utwak bika achak ber theinan points an pe war big ni in an sia a anin ti siak na ai hian Kim Yuna achi chazok ta yin an sia ani thutluk na siam tu tur judge a hian Russian mi an tam hle a an ni hi Russian Figure Skating Federation mi le sa ni in Adelina le Yulia Lipnitskaya tetsu points an petambi kani amuna clear tu chawin soisel lavin figure skating experts tamtak po in thildik lawa omni in an sia ani NAOMI NARI nam hian kumsang khat sakwa somkwa pakwa US National Championship a silver medal alaudong to a ani po hian thildik law a om thu soyen Kim Yuna zok hi pakhat na turani ti asoyani US Tana bronze medalist Ashley Wagner po in he thil thleng hi judging process chungchanga kan har chwa na tur ni se adu thuwa soya hetiang thil thleng wang hian figure skating in fans tamtak achan pha thuwa soi bokani Adelina hi a medal chu sak ni chia lawma se he thil rin hlel om tak hian fans le pro figure skaters tetan sul nu chalo tak nu chia in an mel atibal le ani testing Infiamna chen khatte tan chuan hun chi om tak paltlang nu a chau thudik Highland ani chen International Olympic Committee emo IOC te hian infiamna ten an phu ange yen choi moina an don theinan theitop achwa reng china me sangni sompariat khan IOC hian dan khap thil longman wanga medal dong tu te medal lak sakin adong tu tur dik tak nena hlanna program akal pui chana tunlai thiam na sang zela testing technology po asang zelani he program achang hian infiamna ni somni pariat Z10 andon tur dik tak loman andon pha hlomani Spanish Ritzoi chak Lydia Valentine hi Olympica KG khat lekin top 3 a tlingzo lavin amitui lo luang to a tuna ero loma vangin amitui alwang ta thungani anin ti siak laya medal dong tu te Svetlana Podobedova Natalia Zabolotnaya le Irina Kulesha te hian bumna anlo hmang vekti sha chwa ani a anin ti sia ka changa kumruk le achan vinu a Lydia hian aphu ange yen gold medal adong ta ani hetiang deuh bok hian heptathlon lama po Austria skuyute tan chuan kumsang ni som pani Olympic kha ama mimal che chat ber chumani a ma se loman adong phachuang lawani Masi anua Tatiana Chernova le Ludmila Yasipenko te chu dan phallo anlo man awangin pathum na le palina din mun anlo pek to chu sak le anni a hei wang hian Olympic medal don alo chak em chin chu infiamna achol san to nuwa Austria hian adong ve ta chawani Russia inti siakna awm to phot chuan engthil po ti hrehlo kan omzel don ni inalang Russian infiamna te zinga damdoi manswalna na satak a vangin International Olympic Committee in maalak phata hiala World Anti-Doping Agency chuan Russian Anti-Doping Agency 10 an athlete te doping test result khoi ching penin an sul nu thop an tumna an muchwaka Russian Olympic team te hi kumsang ni sompariat Winter Olympics South Korea a po khan an ramhming Russia IOA tilphal anilava Russian flag le namhla po manphal an ni chuang lawani Russia hi kumli chung shem tura ti anni a
Masi Court of Arbitration for Sport a Zwalkovin siam na hi kumni atan po toy anita ani. Tun Tokyo Olympic a po hian Russia mingin an infiamna te an tel phal ani don lova. Russian Olympic Committee ROC mingin an telanga. ROC lampum po hi zialan lo tura ti ani. Russian namla play phal ani don lova vangin Russian composer Tchaikovsky a music and play chin dona. An thom noha ka po Russia ming zialan phal ani don labani. An shem chung po in Russian athlete te zinga doping test paltlang zawlaw an laom cheva hetiang wang hian an medal lo lak to tam tak te kha an ril hlel om ta hle ani. Marion Jones hi infiamna chatak ni ma sela dan phallo damdoi alo manruk wangin a Olympic medal don to te lak sak vek ni in jail atan pha hialani. Track and field ta achaber ani mai baka tulsa shoktan professional basketballer alani tel cheva chutiang khopa theina sang nei chu damdoi ina infiamna Khawvela ati chezauta ani. Kumsang ni Sydney Summer Olympic a khan Marion Jones hian gold medals pathum le bronze medal pahni adonga. Ma se anu a damdoi man phallo alo mana wangin heng a medal don to ti hi lakir sakle vekani a. International Association of Athletics Federations IAAF President Louis Lamain Dyke Peitswan Thuchwa Siamin Marion Jones hi infiamna Khawvela chanchina bumtulian ber angin shiadreng ani to ang ati hialani. Dan phallo thil ati awangle dot asoya wangin Marion Jones hi tharuk chung jela tantirani hiala. Infiamna chaber din muna changin bumtulian ber din mun duom lo tak alwa ta ani. Heng kan soite baka hian midang soitur an la om cheva thil chalo le diklo hi atira tluang viawin langma se atopa alang chuak le nge chinani. Dan phallo man chungchanga ingai dante comment lama lo soivela ichian din an shiat ve theina turin I share ke don nia.